vam je prvi put da ste na festivalu Na pola puta i nama je jako drago što ste naš gost. Kako vam se čini festival? Da li vam se dopada festivalska atmosfera? Hvala vam prije svega u ime organizatora, u ime svih učesnika i građana Bosne i Hercegovine, čije pozdrave prenosim. Ovaj festival je za mene lično jedno pozitivno čudo. Količina pozitivne energije i količina otvorenja komunikacija između generacija koji se postiže na festivalu je za mene zadivljujuća. Pogotovo ako uzmemo u obzir situaciju gdje pripadnici mlađih generacija, znači neki milenijalci, pripadnici generacije Z, sve više se povlače sami u sebe i imaju problema sa komunikacijom ne samo svojih generalnih mišljenja, nego i ličnih osjećaja i definicijom svog mjesta u današnjem društvu. Ovaj festival zbilja pokazuje da stvarno budućnost ostaje na mladima i da će na jedan vrlo pozitivan, da će vrlo jedan konstruktivan način saradnja koja se pravi između ovog festivala i kulturnih radnika iz cijele regije svake godine u godinu, znači sve više cvjetati i tome se jako radujem, kao i mnogi moje kolege i kolegice. Pošto mnogi gledalci ne znaju toliko o vašoj izložbi, da li biste mogli da nam kažete nešto? Izložba koju smo za ovu priliku prozvali Bratstvo i jedinstvo je jedan kreativni opus koji je započet još u samom početku 2020. godine, gdje je zajedno sa nekom jako teškom ekonomskom krizom i kulturno-političkim previranjem na ovim prostorima bilo dodatno otežano sa objavljivanjem globalne pandemije, znači koja se desila u tom trenutku u kojoj smo svi bili pogođeni, znači od sjevernog do južnog pola, od istoka do zapada. I pokušao sam na jedan bezbolan način, na jedan relativno razumljiv način, da ljudima pokažem kako smo svi u istoj situaciji i kako ljudi koji su ne samo kulturni radnici, nego ljudi koji zarađuju svoje plate i odgajaju svoje porodice i prave planove za neku srednju i za dalju budućnost, moraju jedni drugima pružiti ruku pomoći, jednu ruku razumijevanja, jedan osjećaj pomirenja i mislim da je skoro univerzalno pozitivan odaziv koji su ilustracije iz tog opisa doživjele. Mislim da sam u tome uspio, a iskreno ne planiram zaustaviti ubrzo taj opus, zato što pokušavam na sve moguće načine ne da ilustrujem samo ružna dešavanja oko nas, nego i divne događaje, neke koje se zbilja moraju dijeliti jedni s drugima, da u tome pronađemo i utjehu, i inspiraciju i nekako vjeru u bolju budućnost.